e tsentse Afrika Borwa lenaneong la dinaga tšeo melao ya tšona ya taolo ya mešeleng e hlephilego ke gore Greylisting ka laseng se se ra gore naga e ya go ba ka tlase ga tlhapetšo ya leihlo le bogale mabapi le dikgato tšeo e yang go di tšea go lwantšha bao ba dirago letseno ka ditsela tše di seng molaong le go thekga mekgatlo ya botšhotšhisi ka mešeleng. Greylisting gape e ra gore naga e ipofile go lokiša mafokodi ao a šupilwego ka nako yeo go dumelelwanego ka yona. In our case, the impact, I suspect, will not be very significant because FATF has acknowledged to what extent we've addressed many of the issues. And as long as the period is short, I think that we could deal with some of the consequences. But like you say, for the continent, I think it's something that we do need to assess.